uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Ndodana, uNkulunkulu Moya Oyingcwele, ngithanda ukunibingelela emagumbini amane omhlaba, nginibingelele iSouth Africa yonke, ngithi uNkulunkulu lapho ekhona ngigcine phansi kwesandla sakhe. Ngizile la nginomlayezo wase-South Africa wonke, umlayezo ovela kuNkulunkulu mayelana ne-Commissioner Nhlanhla Mkhwanazi. uNkulunkulu uthe nginiwone, nginazise ukuthi oke wathinta uCommissioner Nhlanhla Mkhwanazi iSouth Africa iyoma yonke, athi muyekeleni uthunywe uyena omthumile ukuthi azolungisa la eSouth Africa. Manje okwenzeka ebumnyameni kuzovela ekukhanyeni, nonke enike nenza obubi ebumnyameni, kakhulukazi ma-leader asephalamende, bantu basephalamende, uNkulunkulu ukunina uzongena one by one, yonke into eniyenza ebumnyameni izovela ekukhanyeni. Akusekho ukubuyela emumva and akusekho ukucasha, amahlathi aphelile. uNkulunkulu uthe one by one ninelazi ukuthi nikwenzile lokho, zonke izinto zizovela. Uthe ngikwazise President Ramaphosa, wena as a leader yase-South Africa, lungisa-ke kungaze kube ne-war, wena hlala phansi-ke ulungise isimo njengoba uNkulunkulu wena ekukhethile ukuthi ube upresident wala eSouth Africa. Wena-ke yenza ubulingiswa wenze kahle, ngoba nawe mangabe ungenzi kahle naye uNkulunkulu uzoba phezu kwakho, njengoba uNkulunkulu yena uyalungisa. Manje asisekho isikhathi, bonke abenza izinto ezobumnyama manje kukhanyeni ziyavela. Yonke ephalamende uNkulunkulu makafanele umuntu adenze ubumnyama ecabanga ukuthi uNkulunkulu akaboni, yonke into inesikhathi sayo. Sekufike sona-ke isikhathi samaqiniso, isikhathi sokuveza konke okubi. Ngiyathemba baba uRamaphosa uzolimela iqiniso, uNkulunkulu makuthi awulimeli, yena uzoba phezu kwakho. Yekelani-ke uCommissioner Nhlanhla Mkhwanazi, ngoba uthunywe uNkulunkulu, yena akazikhulumeli, yena uNkulunkulu omthumile. uNkulunkulu usazobakha futhi abanye abazosebenzela yena, ngoba laba bebekhona manje bebengasebenzeli yena, bebecashile. Manje uNkulunkulu useyabaveza, ayikho into efihliweyo engeke ivele emhlabeni. Siyabonga.